Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po ania Fire Brigade Shillong. Regat bat ka Fitorium. Ka dukan ki tiar kilan met ka babhatam. Hakador ka babin. Kamit arpusaw trik urumpang arajar arpuwe kaladon kajingjia accident hakapor kumbakhat way baji ay minmit hakasnong madan rating hakajingya takho hapadeng lai tali kitrok kit doyong bat kaway kajip kit hakani kajingjia unongnya jong kaway katrok kabadanya registration number AS not iway sunlight arlai ulaman saujor bat lapan kit no yu Shillong Civil Hospital kad baki way pat kidai kibala shuman saw malumala Kikali kibala julor hagani ke jingjia accident ki kentup ya kawai katrok kabadon ya registration number AS not iway FC Henry R Sao Nyo but kawai ka jeep kit kabadon ya registration number ML not Sao Lai Kandai iway pra kat baya kawai pat katrok lawan bantano da kipulit ban pelat ya ke jingtheng kali nagaliang jong kipulit kila register case halor kani ke jingjia hapo kamadan rating police station Kani kajingjia accident kalawan raru ya kajingtheng kali kabajurba hakathain madan ruting bad hakishnong ki bamarjan namar kajingwan ya linti jong kitrok lengba kani ka surok ba national highway napadeng ka sor Shillong nakadaw kajing pampatla panshna pandem ya kajingking kabalator hadwar soy